عربو مشرکانو تمر کړي فیصله وا د خوږ نبی سلطان لټنا لهر خوا وا د خوږ نبی سلطان لټنا لهر خوا وا د خوږ نبی سلطان عربو مشرکانو تمر کړي فیصله وا د خوږ نبی سلطان لټنا لهر خوا د خود نبی سلطان لټنا لهر خوا د خود نبی سلطان ويلب مشرکانو نبی خیر الورا تا تبلیغ نلاس پسر سنوایو منتاتا پغلی کی نستوی کالا خخا او رضا واد خوگ نبی سلطان لٹنا لہر خوا واد خوگ نبی سلطان لٹنا لہر خوا واد خوگ نبی سلطان عربو مشرکانو تمر کڑی پیسلا واد خوگ نبی سلطان لٹنا لہر خوا د خود نبی سلطان لٹنا لہر خوا د خود نبی سلطان ویل پریک د توحید پریک دا چسپک نشی بوتانا اسلام تمرا بودا زمانگا مشرکانا دعوت خو واجباو پارزهم پر اختیاو د خود نبی سلطان لٹنا لہر خوا د خود نبی سلطان لٹنا لہر خوا د خود نبی سلطان عربو مشرکانو تمر کڑی پیسلا واد خود نبی سلطان لٹنا لہر خوا د خود نبی سلطان لٹنا لہر خوا د خود نبی سلطان چاپیر تری مشرکان ویل شو پیغمبرا خلاصو نیران نشتا پریتاو یو برابر لہر خوانا چاپیر پریخک لکا ماسرا واد خود نبی سلطان لٹنا لہر خواہ د خود نبی سلطان عربو مشرکانو تمر کڑی پیسلا واد خود نبی سلطان لٹنا لہر خواہ د خود نبی سلطان لٹنا لہر خواہ د خود نبی سلطان قدرت درب گورا چکلا شو روانا ټول چرچا پیرانا رند شو مشرکانا دمرستا ور سرات ذل جلال غنی مولا واد خود نبی سلطان لٹنا لہر خوا د خود نبی سلطان لٹنا لہر خوا د خود نبی سلطان عربو مشرکانو تمر کڑی پیسلا واد خود نبی سلطان لٹنا لہر خوا د خود نبی سلطان لٹنا لہر خوا د خود نبی سلطان ہجرت شو مجبور روان شو لمکینا پا امر دخپل ربا لکل کلی کسینا دا څومره توحید یار لیاز مفتوحب تلاوات خود نبی سلطان لٹنا لہر خوا د خود نبی سلطان لٹنا لہر خوا د خود نبی سلطان عربو مشرکانو تمر
کړي فیصله واد خود نبی سلطان لټنا لهر خوا واد خود نبی سلطان لټنا لهر خوا واد خود نبی سلطان. आवाज دې د الحافظ قاری روح الله روحانی زموږ د اړیکو د ورساو شمیرې یاد لري 0 واویا شپږ سوه یو شپېته یو پنځوس یو پنځوس بله شمیره ده 0 اتاویا 9 څلوېښت 1 څلوېښت 8 سوه څلوېښت.